Alright, indaba ekashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva ninabendlondle nophaphe ekhanda sibingelele kubona bonke abantu bakhona eNingizimu Afrika nase-KZN nasemhlabeni wonke nje jikelele sebengele nganza kwethu siyaphinda sanamukela ohlelweni lethu libizwa ukuthi uthakathwa ngubani igama lami King Sicaka ngwakaluqa le iBlack Life TV sisikhonda khonda ke somabona kude sowenza izinto eziningi eNingizimu Afrika lethi indaba ezihlabahlosile abaningi bayafunda ke kuzona qhubeka ke nawe ufunda subscribe ulike ube kunye nathi sokuthanda kakhulu lokho asibukelele isabelo sethu sinaso namhlanje siza ukuthi ngabe ubhutuze ngani kwenze njani nobani mabe kuphi mntaka baba sibingelele Usanibona ngiyabingelela ekhaya. Ngithemba ukuthi niyaphila. siphilile mfowethu sithemba ukuthi nawe njengobula usuzophila Yeah, sithemba. yeah asizwe bhuti ukuthi namhlanje njengoba sinawe la ubhuti uze ngani lithini udaba lwakhe njengoba sibuza umbuzo nje ukuthi uthakathwa ngubani. Yebo ngiyabonga unezithuba. Kahle njengoba ngizilala ekhaya nginenkinga, khona inkinga engibhekene nayo yokuthakathwa umuntu osemndenini. Into engisanda kuyithola leyo. Shuthi lento kahle kusukela from eqaleni sayingane ngikhula. La ngikhule khona nje ngikhule nje bekumndeni impela omkhulu, ugogo enamadodakazi. Ngicabanga ukuthi bawu4 yes. Yeah. So kumadodakazi agogo uma unumber 2 ngonyaka ka94 ngingasho ukuthi bayithwala bonke kanye bobathathu insejiwe yokuthi kwathi kufika isikhathi sokuteta sabantu angathi bazalwa umuntu oyedwa because besilingana. So ngalokho kukodwa nakubona nje oma yabo lento ukuthi uma uyingane into mayenzeka ungayinaki nakubona oma uyabona ukuthi i-competition vele iqale from lapho singakafiki kwayithina from umuntu esayithwele lezi inyangana ngoba khona phela into ukuthi manizele namantombazane ninonke nithwele futhi nonke kanye mhlawumbe uthatha omunye umfana akabonwa mhlawumbe semshiyile yonke lento leyo kodwa ekubeni bebe bezalwa isesisodwa yabo kube khona i-competition lento le hamba yagcina sekufika isikhathi ukuthi khona sekutetwa. So sesitetiwe sesiyingane into eyenze ukuthi okay mina vele ubaba ngaze ngibe naye from eqaleni nje akazabe khona empilweni kamama ever since nje uma wayithwala. So manje isimo besinzima kakhulu but kodwa lokho bengingabonakala kakhulu ngoba olokhuzana uma nodadewabo bebambisene kanye nobaba izingane babo odadewabo bama mabethengele izingane zabo lezi ezinye kuba ukuthi nami ngicine sebefaka isandla nemina behlanganisela nakumina bethenga ngoba ngaleso sikhathi uma wengakasebenzi then baloko engaba khona igap kakhulu ukuthi ubaba anginayo because bese ngikwazi ukuthi nabo obaba beizingane lezi engikhula nazo ezalo omamncane noma mkhulu bengikwazi ukuthi ubaba kuzona. So isimo sambe kuyinto nje bidatshukelo kodwa yabo kufihlwa ihlazo yabo benganalutho ngoba even nabo baba futhi bebenganankingi. So isikhathi sisihamba nje bekumnandi nje ku right inganakekile kodwa khona lento ukuthi yabo uma uyingane into uyibuke usho ukuthi yabo lento le in the near future angeke i-outcome yayo ngeke ibe right yabo ngoba mina indlela ibhlungu ngibuzwe ngakhona ukuthi izini izinto ezenza ukuthi ngikwazi ukushesha ukubamba izinto ngoba enye into inkinga kuhamba isikhathi uma uthema sekuhamba isikhathi wathola umsebenzi and bengahlali naye beyisebenzele emajaldini ehlele emajaldini. So uyamajina isikhathi esiningi ngisekhaya and akekho uma uzothi makubanda athi hamba ugqoka ijezi hambe kanjani usudlile yonke into nani akekho futhi ubaba. So ngiyingane nje kagogo as much as bekhona phela uma mncane kodwa angeke benginike same treatment njengothola kwema exactly yabo. So bekuhlezi kunalona bekingane so into eningi ngakho bekubalula ukuthi hlezi kuvulekile ngihlezi ngibona but ngithula kukusiphelwa ingane uyabona hayi no la kunje noma kwashwa yabo hayi wena nje uyawashwa ayiwashela yebo bewashela izingane zabo bodwa omamncane nomamkhulu yabo yonke lonto le. So kwahamba uma umuntu osebuya ngabo simhlala naye wazama ukuthi yabo nje ngiphushe yonke kodwa manje inkinga ngoba lesikhulu i-competition kubona mabebodwa uyena umamncane yabo nje nomamkhulu competition nje kubona ngeingane plus esikhona siyakhula so obvious uba nobani ingane mayikhula uzoba nalo kuchoma lokho ukuthi ayami igqoka kuphi yabo eyami nakho ini yabo yonke lento. So manje nomunye noma onganawo amandla ngalowo ndlela uyogcinda lapha seyikinye singene ezikolletini ngoba phela ufuna ukuhlula ukuthi ngengihlule ingane yabo ngengihlule ingane kabani yebo. So manje
Lonto mina ngayibona from dala ngabona ukuthi yazi lento le izosi-affecta ekugcineni even kwayithina siyingane zabo uma because lento abayenzayo izosenza ukuthi in future kwayithina singazwani sisodwa Sure. kwakuthi into enganakwa-ke leyo hayi saqala-ke isikole safunda sifunda ekhumbula nje sesihambisana sibathathu bengathi nje zalo muntu yedwa sibeziqani cha manje abazalanayo sobathathu Sure. so ngoba sibathathu sizilokhuze sihambisana ngama-grade sithe sifika ku-grade mhlawumbe grade 6 grade 7 yabo ezinye izinto vele nami sengakwazi ukuyibona yabo sengakwazi ukuthi okay uma mncane loyani okay uma mkhulu loyani okay lo ubani but uyakwazi ukumbona onganalo lolo thando lokuthi uyingane kadade yabo kadadewethu into kanjalo yayibona but kodwa ungakuvezi lokho so manje into eyenzeka kwahamba sekufika lapho la sengifunda o4 kanje standard 4 yabo lento ukuthi okay eish qhostilo fail fanele ukuphinde iclass so obvious vele ngeke ngabe khona ukuhlekisa ngengane yomunye mawukuthi eyomunye fail ngoba phela khumbula ukuthi siyahambisana njalo ngoba sibathathu ngoba siba u3 mangifuna ugrade 5 nalabanye abawu2 ufuna ugrade 5 isikole siyakusona sizoya sonke khona sobathathu so kwafika isikhathi lana sesihlukana khona nangamaklasi safayile mina nalomunye yaphasa waphasa oyedwa because kwaba bafuna babili intombazane yodwa kahle yaphasa intombazane which is ile ezalo mamncane lo mamncane lo engikhala ngayo so manje into eyenzeka ke lo iphusha yabo wagcina sekuhluka sekudivide kathathu umunye sefunda umunye sefunda ugrade 8 umunye ufunda ugrade 7 umunye ufunda ugrade 6 yabo lo and kulo sekugcineni kule top 3 imina engathi ungathini because even noma ngikhula emaklasini amaklasini amaningi babena lento okujabula ukuthi eklasini lo akazi idumaphi yabona ukuthi lapho kushaya ama family meeting kubizwa abazali ezikolweni obvious umzali umzoba khona nomzali abazoba khona nomzali abazoba khona lonto ezobisho uthisha mhlawumbe esho ecomment mhlawumbe ngami noma ecomment ngomunye ulokhuzana ngomunye umfowethu noma kanti kanjalo kuzoba khona lokho bona bazoyibamba lento lokuthi uthisha uthe mhlawumbe lo ngathi ku kancane yebo lonto le kubonisa izobajabulisa nani shuthi ke ngelo ngiyiphusha ngiyibamba shuthi ngigcina sengilonga umuntu osehlalile esikoleni ngoba ngafela kabili esikoleni empilweni yami shuthi lento yakudisturb nasemqondweni manje benginalokho yebo ukudistebheka ngoba even ama-homework makuzoyenziwa ama-homework so into ngiyayazi but yabo lento kuthiwa uyithembi yasaba mhlawumbe ukuthi anti wrong benginalo nkinga ngimncane gcina seke-end-up engathi manje ngathi awazi ngempela usanakho ukuyithemba asanayo lo ugcina usuzizwe nje usuyinto nje because kufana nokuthi ngoba obvious umzali uma ngoba engahlala naye ngoba ngikade ngikhulu ngumuntu ade ngihlezi nginoma mncane wakhe nani obvious i-treatment ibingafani yabo lapho ngingasho ukuthi nakho lokho okunye kwenza ukuthi umuntu avule ukuthi i-treatment ibingafani sejoy ukuthi ngisho kuthiwa siyashawa mayibhedile phela ingane mina bekuhluka mase kuza kumina lento yenduku yokushawa singenza icala elibhedayo sisonke but mase kushawa ngeshawa ngokufana mhlawumbe nizothiwa 1-2 kusuke kuphela but ngizolo nje yabo lokho ukuthi nje lokho kokuthi shuthi into yagcina angenzi ngumuntu egcina esingenza ngumuntu okwazi ukubona into from early distance yabo so manje ke ezisikhathi sihamba sisemabangeni sesihlukene ngamaklasi sengifailile mina nalomunye aqhubeka intombazane waqhubeka isikhathi saphasa lo siphasa nalomunye mina kwakhona la ngiphinde ngisala khona futhi so kwaphoqela ukuthi enyakeni noma engabe ngifunda khona umatikuletsheni ngase ngomuntu oyefunda grade 10 ingane leyasekhanga ngihambisana nayo yayifunda umatric ubafo lo munye sesifeyile naye wefunda grade 11 mina ngifunda ugrade 10 so angibanga nakho lokho ukuthi sebengishiyile mhlawumbe kanje nganginalowo muntu ukuthi nje engijabulile ngihappy kakhulu sekukhona umuntu ofunda umatric la ekhaya sekuzothengwa iphepha la ekhaya kuzobe kuqala nje yabo imndeni yabo into entsha nje yabo kwa happy nje imndeni kwanalokho mina nganganaka nokuthi nami ngabe ngenza wona manje because ngase ngamkelile ukuthi vele ngifeyilile isikhathi sithema sihamba esefunda umatric ke intombazane leza lo mamncane fine yaphasa sa happy futhi sajabula ngikhumbula kahle futhi mina umuntu happy kakhulu sa happy ngajabula sengijabulisa ukuthi uphumile ephepheni anginaka indaba yesimbolo 1 lo muntu lo uwokuqala emndenini esisweni sikagogo ukuthi azowuthola umatikuletsheni kuyaqala ngqa yebo so manje ephasonke kusajabula umuntu ofunza ngabafuna uqhubeka nama further studies and only to find out ukuthi futhi uyokade ngawuphasanga kahle yebo ngonyaka lo nje la kuphoqela ukuthi futhi fanele azame ukulungisa ukuze akwazi ungene kuma university umuntu obambayo ke ema college mhlawumbe 2 months 3 months 4 months down the line waqhamuka nesizwe ngoba phela emndenini belo muntu ukuthi nje hayi
yabo nje uyigolide nje Uyapraise, yena yes. uyapraise phela ufunda ami yabo nje uyanakekelwa usayintombi nani hawo uqeda imatric umuntu avela athola umntwana hayi lo munye olandelayo ka matric naye wawuphasa ke naye waphasa kamnandi then sekuyi10 yami angithi mina ngowesithathu nalo munye lo utheme upass matric naye umuntu engathi yabo ngathi matric wakhe yantenga la udinga ukulungisa so manje vele obvious umatric isikhathi esiningi sinsamanje mawuze ulungise uyadinga ukuthi ngathi ngoba nentshontsho sure yebo so manje kungathi into abayibamba manje ama private college nani mase kuyi10 yami vele ngisanaki umuntu akasekho umuntu onakile yabo awu kuphasa kamnandi matric and inkinga kuphasa ngelevel yokuthi inqualify ukuthi ngene tertiary ngathi lu bachelors yebo Texavuna lokho ukuthi hawu uphase kamnandi kanje yabo idume le uyazi nawe phela manihlala emjondolo emphakathini yabo into enkulu abayiduma manje kuthiwa ibosi bantu banophase ngesimboli kanje kanje so abanye amakhali mabebuza bekwenze beqondane naye umamncane mhlawumbe bebuze yena yabo hawu manje isibani sizwile phela ukuthi kanje kuthiwa athi no sinathi sizwa bethu asazi kodwa cabanga bonke labantu phela wakini lo muntu wasekhaya and wesiphathi because mina nganganakho lokho ukuthi hey umndeni okay khona into ukuthi umzali angakutsheli yonke into uthi no laphana ibawashi laphana gada angakutsheli kodwa ube nalokho uthi naye yabo ube nalokho uthi naye mina ngihlangana nezimpi zabo abazali egcineni anginankinga nobafo nobani hawo ngoba kathi kuphuma iphepha ngawufonela angisiphela bonke mamncane nomamkhulu sebenemizi yabo sure kodwa phela ngisabathethe sokomndeni ngihlazeni phuma ama results ngiphasile ngafonela wonke umuzi wonke umndeni wami ngokuhlukana kwawo ngokubatshela even nabo labo baba laba abekade bengenelela inkathi uma engakasebenzi engikhule ngazi usibo obaba nabo ngangifonela nje wonke umuntu ngibatshele nje ngiphasa kamnandi kanje ngithola uB kanje nani hawu ngathi sokuthi mase bebuzwa abantu bona sebekhuluma nje hayi nathi asazi sizwa bethi up until beze beconfirm baconfirma ngaliphi mhlaze nisebezwe ukuthi ngithathiwe tertiary sure because anguhlalanga ngonyanga ngafika ngafuna matric nakulendela ngangena tertiary wangena so kwakhona lokho wathi hayi kodwa phela bekufanele aphase ngendlela aphase ngayo ubesemdala esikoleni yabo ubesehlalile so mina lami maselibuza ukuthi hawo ungayisho kanjani into enjalo phela ku matric akumaki isikole umakelo umuntu ongamazi mthoso umdala esikoleni ngisho le nto isho ukuthini ngoba ngisho ngafela but ka matric nje umakelo umuntu ongamazi sure hey le nto le but ngidlulise kuthiwa hayi umono hayi singayikhulumi singaba approach futhi hayi ngiqhubeke kuhambe nje kahle impela like senjalo yabo lento ukuthi usuyisibonelo nasemphakathini abazali bayabo nje ba proud ukuthi ayibo yabo ingane enze kahle nje sese-tertiary yabo because mina la ngikhulele khona vele indawo eseghetto kakhulu so ukube tertiary it's a big thing kubona abantu basendaweni so ngangena khona ke up until kaze wafika khona la ngiqada khona which it was 2018 then lento yokuthi usuya graduate usually bajele ukutshela the year before njokuthi okay kulonyaka lo ushaya unyaka wokugcina and uzozwa kulonyaka ukuthi ngonyaka olandela uyaqoka nejazi yabo so mina kwangena ke ngoba bala ngikhumbula 2018 ngangenza isifundo esisodwa kwangena ke ilokhuzana eshow ukuthi hayi no I think ako August into eshow ukuthi naka 2019 uyaqoka lento ukuthi ngijabule nje bongisejabulisa ukuthi nje ngizogqoka ijazi into engade ngiyifisa bongiyaqiqana esemndenini hawu mangithi ngithi hayi ngifonela umama bafonele ngifonele bokhona umndeni wakhe ayibo ngiyaqoka yabo ubona bona kwabo kwahluka athi phela ngikhuluma nabefonini ngifonela imndeni wakhe njengoba ngangenzile ndaka matric nasithi singenza the same thing abanye hawu bayakekiza kujatshuluza kuvuka umsindo uthi hayibo ngithi mina hayibo ngiyaqoka labo baya understand into yasithi sisalo sikwenzakalani sebezwe nje ijazi mina ngiyaqoka kanje hayi mase kuyibona alibambe ucingo mancane futhi lebambe oyena hayi ngithi mina nginazise phela oluthi singaqoka utshele nabanye ngiqoka ijazi kanje ne hawu okay hayi so batshela nabafowenu nabanye hawu wabanda nje umuntu kwavulwa abanda nje umuntu ubona manga understand but ngaziba kanjalo lento leyo ngazama ukutshela usisi wakhe ukuthi izuma ngazama ukutshela imali lonto leyo ngithi mina ma usho uyaziphezulu sakwenza 1 no 2 kanje athi hayi no share kanjalo hayi fine mase kufika le graduation umamncane futhi kwabo wokuqala wabanye owafuna ithikithi lokuba khona ikwi-ceremony sure so manje into engayi-understand angazi noma mhlawumbe lo thikithi elifuna ukuthi efuna ukuprove i-point kuba ne-show ukuthi ngempela uyaqoka mamncane lo ade ethi
Kade banda. yes the very same mamncane asiphela sengifast forward isikhathi sekunyaka olandela sengiyogqoka Wagqoka, ijazi sure, so yes. kube khona abantu ababakhaphi Yeah. abakuphelezela uma uyogqoka Yeah. so manje waba ukuqala yena wafuna ithikithi kulabantu abazongikhapha angazi noma lokho kwenziswa lapho i-excitement ukuthi uyangijabulisa ngiyogqoka noma befuna ukuba neshoshosho ngempela ukuthi uyagqoka yini so manje lento ke yahamba yabo ngayidedela ngayidlulisa ngayamkela ngangumuntu ukuthi okay emqondweni wami nginakho lokho ukuthi okay unenhliziyo embi udadewabo wami lo ukuthi yabo nginalokho ukuthi ayinenhliziyo embi ngikade ngigcine kumina ngakuvezi hayi khamba isikhathi uma ngisho ukuthi emva kwe-graduation ngisho ukuthi ngenzelwe iphathi ngindumezulu ephathi kugcwala umphakathi yabo nje ngikhulunywe nje endaweni kukhulunywe nje ngami ngibe sibonile esihle yabo into ukuthi awu ufika ubefunda la khona nje la lokushini wasuka hamba uyi-t-shirt usuka i-t-shirt manje mbukeni and futhi kwaqondana kahle because mina ngathi ngithola ukuthi ngizogqonya lo olandelayo yona uthi ufanda ukuthi ngoDisemba ngizohamba ngiye eChina kwenzeka nje isigubhu 1 ngonyaka owodwa ngathola nje ukuthi kwaku-August ngithola ukuthi okay ngonyaka olandelayo April uyaqoqa kanti kuze ngo-October kuzongena enye message esho ukuthi hayibo ngoDisemba uyahamba uye eChina uyokwenza ama-practicals so manje ibuya lo combo leyo ijazi woqala emndenini ama-practical eChina uyahamba uye eChina woqala emndenini yebo yonke lento leyo ophi imlando so yabona into ukuthi utshole abantu kuthiwa ugadi umona ngibe nalokho mina and ekufundeni kwami even sikhona sesisonke nabo kobafa abazali bona umamncane nomamkhulu nginakho lokho ukuthi angifuni bezizwe ngathi ngizenza umuntu ongathi ngingcono kunabo ngoba nakho bengithola uchance ukuthi ngihambe ngiyofunda eThishara yabo lona so bengihlezi every time ngiba approach noma every time bangena but bona bese benaleyo mindset insejoyo ukuthi ushevu vele phela isikhathi esiningi umuntu ohleze ekhuluma kabi ngami ngoba ifana ukuthi yabo utshwala sokuphuza naye izingane zabo zomamncane ziyaphuza yabo nje le kakhulu hard same thing njengampasi kodwa uma kuyimina okuphuzayo uhlezi kuna so ngobe ufunda yabo kuthiwa ngobe ufundile njalo lo muntu umbone edaye kanje wacabanga ngophela umuntu ozalwa kanye noma lo muntu ufana ukuthi uma wami yayibona nje angilindele ukuthi ngenze into ebhlungu kumina labantu lo muntu into eyenzile wenza into ebhlungu sethi ukuthi yabona ngithema ngiqeda ukufunda sengihambile ngale ngabuya ngawe empilweni hard senginaso certificate sengibuye nathi eChina nabo lento ukuthi nje ufuna umsebenzi ngawe empilweni ngabhukude etshwaleni ngendlela eyisimanga ngabona yabo lento namanje ingifise inyembezi mangikhumbula ngaleza ikhathi ngiphuza ngale yandlela utshwala babungihlula ngangakwazi ukuyicontrol yabo lento ukuthi kuzobe ebhlungu njalo uma uyakhala weekend uma uyakhala khaliswa yini mina ngikho endlini nebona so manje lento yahamba ekuthenini ngigcine sengibana lokho namuthi ayingeke ngathi akusamini yabo lento ukuthi utshwala kade uphuza kodwa manje uyabona ayingeke ngathi akusamina manje mase ngikwazi ukuthi ngiphuze nemali yokugibela ukuthi ngemsebenzini mase ngikwazi ukuthi mangibuye emsebenzini mina ngidlule eindaweni ngihlala kuze kushawo 11 angisanayo imali yokugibela ngilale edrobheni no something is wrong ngigcina sengumuntu osukumayo ke ohambayo yabo into ukuthi uyahlola kubantu uzama ukuthola isikwenza manje khona lokuthi khona ubona ukuthi okay impilo isimile manje ayiseqhubeka uthola manje ukuthi iskipha ukuthi kwenzakalani ngoba waqala nje kwaphela lento umsebenzi emva lokho nje lento ukuthi lo apply because yabo manje ngicabanga lo nyaka mhlawumbe wesingaki nyaka wesi5 ngihleli ekhaya ngine-certificate umsebenzi ngawutholi and manje lento kwathi makuhamba ngilonge ngiyibuka yabo umuzwe kumuntu uyohlola umuntu akutshela ukuthi no wena ushawe ngokuthi nokuthi 1 no2 no3 ayikubuthi hayi labantu sebeqale yabona ukuthi ungakhola ukuthi awungiqhatha nomndeni yayibona into le phuma uhambe hayi no kusashoda the very same muntu lento ingihlupha ngicine sengisukumela ukuthi okay yazini la ngenze njani ngimtshela uma noma ngamtsheli simo sikamakho sikanjani njengoba kwenzeka yonke lento uma ngingasho ukuthi yena umuntu ngathini izinto uma uyakwazi ukuyibona uyakwazi ukuyibona futhi kodwa kwesinye isikhathi uma into mayibona ibhekene nayo akafuni ukuthi umuntu abone ukuthi useyayazi ukuthi umonile okay yeah umuntu ohleze vikele yes ukathanda ukuthi afihle ukuthi akafuni ukuthi azi
So manje one time la ngihambe khona ngagcina sengicela nakuyena because manje sengiyabona ukuthi because yabona indlela impilo yamade abangenelele kuyona kakhulu indlela aba interested ngokuthi kwenzakalani ngalo uyina iplan yonke lento le because benginganaki into eyenzakala bagcina babochomza kakhulu noma weyingane zami ngale Usuneyingane manje. nginabantwana manje bawu4 but kodwa uma weyingane ngisazwana naye Yeah. and into engiphatha kabuhlungu as much as ngingasazwani naye bona sebevele baphinduka abangani kanje naye into engi-understand ukuthi kanjani ngoba esazwana nami bebengamfuni yabo usehlukene nami usekanje nabo sebeyazwana manje ngokuthi lento iyangihlukumeza ngoba manje yabona khona one time uma wayekade enzela umfowethu umsebenzi Yeah. umfowethu omncane kwahamba bona umamncane nengane yakhe le eyihambisana anti khumula ngathi ngithi mina lento yecompetition ekubona ihambe yahamba engaze ngasho ngathi mina from ngisadala ngisayingane ukuthi lento yabe competition izos affecta nathi in future siyingane nezizayo because njengamanje currently ngifuna uqama manga ingane yamamncane yona le ngangihambisana naye angifuni uqama angifuna le yambe khona ithini indaba njengoba khona la othe khona ugcina umlando uma waya naye emntweni obonayo mayifika umuntu obonayo uma uyasiza story uyasikholwa uthini response yakhe kulento into yokuqala uma ayisho wathi kumina khona bengibona ngoba khona lento yokuthi yabo lento mayizovela uyenzeke bona bebe very good ke ukuthi ingane iphuza utshwala especially not lezi zabo anganoma ezabo behluleke ukuyibamba uyicontroller noma kodwa bebethanda ke uma uzoba ingane ethi ifuna utshwala kubona bebethanda ukusondeza eduze so nami khona la umunye uDecember khona kakuhlangenwe ngikhumbula kahle banginikeza ikesi lika B ikesi leli Brown amakhoti vele ekhaya kunalokho kuyazi ukuthi hayi umuntu uyishayela uBA ushayela uKhasela uyishayela in lo uyishayela ukuthi so nganganaka nami yabo ngana lokho uthi nje ngasini ngoba utshela bengimthanda ngalindlela and bebungenza izinto ezibhedayo zodwa so kwahamba ke banginikeza lo BA ngawo umuntu ophuzayo shuthi nginganaka emva kwesikhathi la sekufika khona isikhathi ukuthi sengigcina sengithatha uma ukuthi ma ngicela sihambe nawe sekumuntu yabo so umuntu wacacisa kwabo layibeka nje ngembaba wathi ubani usisi akasakhombi manje mina usisi wakho kanje unama-dread ubekade enenkinga kanje yabo hayi uma kube obvious ke nithi ayibusibani bampi na nje leyo kuthiwa uyakhumbula usuku olukusi nize niphuthuma kanjani kuthi athi ma yes ngilikhumbula lo suku kahle hlana lo suku weshalo kwagoloza ikhehle luyikuthi ingakho into yaboya kahle weshalo ngomphezulu kwangenze njengoba yena weshawa ilokhuzana kakubuyela kuyena kahle because manje isinzima kakhulu lento yenzondo ngoba ngisho ukuthi eskelete kakhulu ngo2018 uza nganeno la kuthina ngoba manje into enziswa ukuthi ayenze kumuntu plan naye uma beyiphandela beyiphandela ensaje ukuthi ugcine sethola umuzi wakhe and umuzi uthola futhi endaweni right kwavuka futhi nalowo mona ke futhi ukuthi manje lo witshethu ungcono kanjani awunayo nengane yakhe and into enkinga even though bebekwazi ukungikhuluma kubantu uma mncane bese kwazi ukuthi athi makukhuluma ukuthi hayibo iphi ingane yakhe ubani hayibo iphi ingane kuthiwa we usitshela ngoba lo isidakwa lesi sifunde sesinjani isidakwa yinto nje nginhlekisa nje yabo ngoba phela vele manje kwesinye isikhathi makushaya umcimbi ekhaya yebo ngiphuze njengezinye ingane kodwa mina lami uphuze behluka ngoba phela mina yabo sebiyayiphumela ngezansi yabo nje kuhleka ube mnandi yebo lentuthu umndeni uhlangene umcimbi ngizophuza utshwala mhlawumbe sengilele buzehlele ngezansi yabo gcina sengibonise futhi nakhona uma ngimtshela ukuthi angisathani ngicela ungimsize kanje sho leyo process ke esangisiza agcina sesihamba naye ke sesifike umuntu esemtshela ukuthi no uwanos ile angase ngimbhodlela khona umana ngithi mina yazi mana usisi wakho ngiyamazi ukuthi unonya kodwa bengayitshela ukuthi engayenza into kanje kumina kunento engakutshelanga yona manje benginalokho uma ukuthi because bengihlezi ngizwe ukuthi uyena but nginalokho mina ukuthi ayengeke uyena kanjani nini kuphi akukwazi onisi ufanele singamchazela uma ngithi mina yazi manje ngoba ukhuluma kanjena udadweni benomkhonyana wakhe bake banginikeza ikesi lika B chazana sa story manje sengibuyisela lapha ke manje shuthi manje uma wayibona lapho washishwa ikhetcha lapho ke yonke mina naze ngoba ku Christmas kanje ngoba dangisele ngisalile lapha kanje banginika uB
ngahlala nalo beer ngayiphuzela wona enikhumula kahle ngathi ibo ngadakwa ngolula suku kwaze kwasala neskipa engase ngikhohle ukuthi kambe ngashiya neskipa lento sengizoyikhunjuzwa umuntu yena lo la ethi ngalolu suku ofike ngalo kuneskipa sakhe sasala khona esikanje kanje wachaza ukuthi nje kwenziwe u1 no2 no3 Yo. yabona manje nami sengithatha sengibhanganisa lento ukuthi hawo vele nanokuthi isiphi isidingo sokuthi khona uma la yenze khona umcimbi wenzela umfowethu uma mncane benengane yakhe bafona ngaleso sikhathi angisane inkinga noma weyingane ngicabanga ukuthi wesayithwele bayithwele ingane yokugcina uma weyingane bafonela uma weyingane bathi hayi cha uyakwazi ukwenza bemhlohla ukuthi ufuna yacasuka ngithi bakwenza isilima labo sibani uyolobola Sure. uma wenza umcimbi nje ekhaya elikhulu ngoba nathi nje bokusebe nemizi yabo but ekhaya elikhulu siyahlangana khona la kwenziwa khona umcimbi so ama-content enziwayo siyenzele nje ekhaya elikhulu uma sifika lapha uma wenzela umfowethu omncane kahle hlomfaka ibhangele so obvious mina ngizongenela umfowethu omncane ngizogqokela yena nebhangele ngizomfakela mina umfowethu omncane Yeah. hayi afone lo seyangilwisa kibe nalokho uthi okay fine angandaba lokuthi uyangilwisa ukuthi mina ngizolobola kanje nje ngoba nje wavula few sengibuza uyithatha phi lonto leyo ukuthi ngizolobola Manje ke ake sigijime sephambili ngenxa yesikhathi mfowethu ukuthi njengamanje wena usuzwile inyanga itheni inyanga mangabe iphendula ukuthi izokusiza kanjani and wena ufila kanjani ngaleyo nto ngoba sekuyinto ehlanganisa wena ayingane zakwenu umamncane lo ufila kanjani ngempendulo yenyanga khona usizo ukuthi izonisiza ngalo ithini into mina ngesingami solution inyanga okay ishilo ukuthi uma ufuna ngiphinisele ngaphinisele kodwa kube nzima ukuphinisela emndenini ngoba gcina sekugaxela nabantu yabo abangekho involved kulo nto leyo mina ngifuna uqama manga nayo uma futhi ngihlezi ngimtshela yabona inzondo enginayo for umamncane nayo futhi ingane yakhe ngiyahluleka kiba because angikaze ngiba approach mina kube kuthiwa kuyangama ke ngiyaba approach but for the sake of uma yebo because naye akathandi ukuthi ngiba approach kubona le nkolelo ukuthi umuntu meyekonile ungamkhombisi ukuthi uyazi ukuthi ukonile izenze isilimi khona ezothi hayi ngimshayile lo because manje uma wena usulokhuzile uzobona ukuthi usuhambile ovuselela amandla usutholile usuyazi obvious uzobalini uzoqala phansi aphinde aphinde ukugadla yabona so ngokama wena iyeke lento inje kodwa wena ngokwakho kwenzakalani mawulela mina ngifuna uqama manga yabo as much as phela izinto ngizisebenzisa yabona ukuthi usebenzisa izinto ezibasho usebenzisa in but ngifuna uqama manga ukuthi impilo yami imile igcinile unyaka wesi5 ngihleli ekhaya umsebenzi anguthola ngisebenzi yabona waphela nokuthi ngoba bangivala ngotshwala noma ngicha bavala nje izinto yabo bavala zonke izinto zami and manje mina angiyahluleka ukuthi ngingahlala kulokho ngingahlangana nabantu abantu abenza lonto ekanjalo mina ngiphinde ngihleke nabo ngibabize heza umndeni because manje kwesinye isikhathi ngibe nenkinga kwesinye isikhathi bengathi ngihanjelwe umqondo yabo ebusuku bengathi ngiyamemeza yabo ngathi nje khona ngathi khona izinto ezikhona ngingazi ukuthi kwenziwa yini yabo and the fact ukuthi azacabanga ukuthi azasebenzisa nomphezulu izulu uzucabanga ungishaya ngisho nangalo angikwazi ngithiwa umndeni ngithiwa angikwazi ukupretend ukuthi ngithi hayi umndeni ngiyaxola nani because kusasa uzongivisa ushevu ngalonto iyodwa babukelwe Black Life TV niyaluza udaba la mfowethu elidlala elibeka ithulo ukuthi isimo sakhe singakuphi niyamuzwa ke egcineni ukuthi ngathi udiniwe kakhulu njengamanje uphakanyelwa amaphaphu kodwa singathanda ukuthi sizwe kunina ukuthi owena umbono uthini ngoba inyanga isishilo ukuthi mawufuna sibuyisela izinto emuva singayibuyisela kodwa uthi yena ucabangela nezingane zakwabo zonke futhi akafuni lempi iqhubeka ngoba uma wakho uthe cha ayimeka inje ngoba injalo asazi kumbono wena uthini lapha emakhaya wasithinta kwi-comment section ubhale sizwe ukuthi wabe uthini la ohlelweni libuza ukuthi uthakathwa ngubani lakho lokugcina mfowethu imzuzu wodwa nje usewubhekise kubantu okukhule ekhaya njengomuntu okhula lapha ekhaya ekhula mhlawumbe khona omunye okhule kwisimo esifana nesakho okwakho umgqugquzela ungathini kuwena awakho amazwi okugcina ukumotivate loyo muntu umyalezo engawukhipha nje ngaphandle uma ukuthi uzalwe emndenini omkhulu umndeni unomamncane no auntie no bafu hlala umuntu uhlezi uqaphile umndeni asikho isisho into enzumshaya nayo umuntu osesimene sibhekene nami yabona isitha your worst enemy ilesi singaphakathi emndenini
that's your worst enemy. Yilokho ngizokushiya mina kuphela. Funa uma umuntu umndeni especially mamkhulu uhlezi uqaphile uhlezi wavulile amehlo. Because baningi abantu esihamba phezulu kwabo nginxa ukuthi umuntu amthembe umuntu ukuthi umndeni. Baningi abantu abaphumile phambi kwethu hlezi kukhulunywa la ngaphandle umuntu ephumile ahambe nomndeni angabuyi umuntu kuthiwa akaziwe. Into engizoyishiya nje kumuntu ngasho ukuthi uma ukuthi nomndeni omkhulu akuba umndeni ngenhliziyo hayi ngomqondo. Mfowethu sibonga kakhulu isikhathi sakho sithemba ukuthi nawe uzothola ukuxola ubululu ubuyele esimeni ubathole nabantu abazokululeka nje ukuthi isimo sakho sibe right nalento sikubona uyiyona njengamanje. Kubonga mina mfethu kubonga mina. Babukeli be-Black Live TV igama lohlelo kwebuza ukuthi uThakathwa Ngubane. Igama lami King Sichaka Onkaluqa le-Black Live TV. Angithobeke ngithemba ukuthi sophinde sibonane futhi ngokulandelayo. Nisale kahle. It's the Black Live TV.